Kubor nagaslem jong unongsan hima. Lokal taksi ba pun silok. Nyaw ya kesimpulan di lokal taksi sih. Hak is kesil itu di lokal taksi gidan. Tarsan hajar tam. Nyaw private gidan arlak san hajar tam. Bat dituris ke bawah nabar kan itu di SKWB ke kota mai sini. Ke nabar ke speed tinggi. Di bawah blok sini. Ini wan yang ban play ni ke blok ini dia ani badiat dia tak kayaknya kalian tinggi orang ba om lek sama hadisi imai sama magistrate en lek sama hadisi dia kan cuma ibisi balar ke disi ke play ke orang tinggi ngin play ni ha beleng sumat tinggi problem tak ini dia hadisi ke tayu ni surok tinggi ni tang ni dia ha ke tinggi cungi padan ni dapat taksi ni syong taksi ngiling dapat taksi ni ba lam step pandemi teba ya kaing misakun ban untuk bidawa ba mentah yang terekam on event pendan lagi private ini betul em ngenem dawa sai ki ngenem dawa ki ke on event cukup private ni keren sono kong pelat yang pelat di lokal taksi nomor di lokal taksi cungi katkum ka permit cungi galak ben kari barok kami di Selong is cuki is kasil katkum ka permit jakun dong blok tang itu hendiat pan ha daki anu antri kendiat at least di anu antri tang itu iba icaka iba kendiat kumak kesulong berbuat tentang daya beriu tentang cia kini gede dia macam halasnya ki anu antri halasnya ni ngum ciong tadi bar taksi ha daki blok kan san mata ki anu antri kan san hapo kolong senam sudah pagi deh hapo utit blok senam ni na ingin bela nang ni dekat ni kena school nang ni kamai kena school iwai lai bece pros nang taru saka blok ni kena school ni yo sitrip nang ni nang kamai lai bece ni nang ni kat poin nang kamai ni poin san bece san sitel akan tarta sitel sunung ni kamai kong kataba tak kita ni kus tu Kadang ini kalau kini ka isu kalau penmi ada bumi tinggal ya kerana tambah ka disi kam sapre ini kam perkhatra ka create ban ka problem haduk bangin daya khi haduk ni kuat mah dan insyaAllah ada dia bos tu kalau dia pelat ini kena create ka isu haduk kan ni kena create ka traffic jam kan suklet dia barok kan mentah kali kem ni sisni ngin sange sisni ngin kamai ngin bam nak kan sisni ngin yo bam aku ingin sini pak ni hap sat kan tak kami hap Barang ban sulong be kini ta kani larang ya khira mentar am kani ka problem kan ya ta sukman hadu si junam sundan ni haban ya be what event ta kani kamlong kan ban le ni kadi perkhalang kan ni ka tax kani ka tai ka kot ni haban siu be full borosis number ndre kini pat kali ingin kamai tang sin sini ta kami hap ram jing dawa jingi kolong gumni lada ka pelat jingi banyak SPB semut pran kini ki kali biang nir kini ya luno kanum dan rakani ka traffic jam ne ban create ka isu tumbang i SP ong ba kini ki jinglek jungi kipat ba kinum support ndai kipat ba lada kilong ke bas tu ki ban support kan darang imle artum ni kini ka problem kanum solve la begadang i create kanang ka traffic jam kanang ka problem kan solve kan bakat disikan sutu hidawa benweng ka odd and even dena tak kadang i sawan benyeng ni